Kajing boleh nak setiap ahar jong Paulus berkojing Kristan hat Tesalonika. Kelenong kebalai ke dekat Henrius hadu bersipau kan Henriu dekat pra. Ni hukum ya pi ko para banget haga kerteng utara jeng Yesus Kristus. Papin kiar no para banget bayat haga jing jai pede bat ubam yat kat kum kajing hikai pateng keba pi layo nangi. Pitep kum no pidai ban pertut bot yangi. Nyem syem im jai pede man ba ngiladon bat pi nyem syem laap bam nano penban dah kajing smart bat kajing tray sutom ngiladem tray bat sengi bat miet kenang banyenam ban kia yano na pi kam dai namar ba nyem don ni kata ka hok ban dawa na pi enrei ban ai pi da karukom im jongi ya kanuksa ban pertut bon namar wat haba ngidang don rengkat bat pi ngil ai pi kane ka hukum daw no tre ban tre de dai ru ban bam to trai jong ka jing suk dala de hiun a jing suk ya pi barabor haki ek baro utrai undon rengkat bat pi baro ngau Paulus ngatho ikane ka jing kublai dala ka kti la jong kane ka de ka jis jing soi kerteng haman ka siti jonga kadai kurkom bangal tho ka jing ai utrai jing Yesus Kristus kandon rengkat bat pi baro kaktien jong utrai kasam basis pa arpu pra sukito baro kibating burom utrai sukito gi baro kibating burom utrai bat kibaya hakilenti jong u daga jing trei kikti jong pi phen se yo bam phen suk bat phen saman bah sukito baro kibating burom utrai shisha en sakarku kumne yau breu bating burom utrai do utrai un karku pi nasion do pinyo i baka Jerusalem kaman bah shilenter kisngi jing em jompi sok kita baro kibating burom utrai kajing pulena gospel bakoi kat kum Matthews kalenong ba ar pulai kerkhot ar punyau hadu balai puar Jisu lo ong kordet epi kistat a miki parisi rio arsam naba pis rem ya kajing tep bala pushara kiba internet na shabar henrei hapo kidap dik sieng jung kibreu bayap bat baro kajing jak clear kumjo mapiru haba pi pau kiba hok akibreu henrei hapo pat pidap da kajing arsam bat kajing beman kordet epi kistat a miki parisi Rio arsam naba pitai yek jing tap jong kinang itu lepa pan pipen ipu ipieng ikimot jing kiriu khut da ka ba ong lada ngilai em haka jok ki kpa teman jungi ngenom daya selalang bat ki hak ba pen play ka snam jing kinang itu lepa tegom ta pisaki persya yala dehi ba pilong ki khon ki seu jong kito ki bala penyap ya kinong itu lepa jopen pura namar kata ya kabaki kepa teman jongpi kilas dang ke gospel jong utrai